Assalamu alaikum. Wenzani wangu wa Facebook ikao hane mazoea eni wakati rahaitwani banu muhimao jumo utsaha maghfira hosoni mwema siwa mkanti yo heni wakati rahaitwani banu mwishilie emalanzia haturia rao rijojo shinda ronde daraja heni mzima dasi ya shinde ya identifie linu danzi la wadenda livi le danzi mwana nyasi alirao evenge timshukuriani zaidi heni mzima dani yarenga ho wakati heni wakati raha vanu heshile makaulu ya hatu haya tsanganya nawe yalo nao rikana fikira nzima ili rishindere hunde daraja yukaya rende ari saidiensi heki ya serjoshina inshallah. Amara abidi, assalamu alaikum. Tsirengesho bashinu video nombo mnyezi mungu nsike mle haku sha nehensi emakaulu yangu wanu maudu eni makateri julawa sha emakaulu yanu yake jumo tino wana hatu waishia erika na malanzi ndi nirakahura hosoni mwale toifa la komori la hatu era nzawa inshi namna je maudu wana hatu wajawarithi ho hanza mnyezi mungu evenge tsirengesho bashi nuyoka ya wamongoni mweze nongoni amini yoka maudu wana hatu wejua wanjia harmwe dunia riloni yoyinu ngwatsa hao ze tarehi wetsafitsi wejua ze malanzira kawiyara ngari aminiyo yokaya hizo sulajima hosoni mwao tafauti ya wanruanru wajikao wehensi za wanahao ncheyambi za makaulu mai cheyambi za swarafambi harimwa emasiwa hatu cheyambi za usaidizi waigozisha mvuyu na tabu nziro harimo zire mwawe masiwa ya hatu heni mrushe mezo hensuiru wana hatu maudu wa johuja waungwa joka muhimu watsahe tarehi wauzise watsafiti wajunduwe wajue malanzi waze wahatu wakawuyara babano malanzi za bari karisi wakati yokaya halerika hambilwa moroti watina tarehe shange joka muhimu watsahe tarehi waishie aimani wa imru ya rendo aje watsahe waparise warambuwe za barindi nirakaure malanzi wajuta etarehi watafiti waparise pale wa imru ya rendo aje wahunde na kama hansi wa harima mwana soroda mkomori ya saidi yale toifa la hatu harima maendeleo harima ugoji wa heze ze mipaka ya hekomori umpolezo yavo ndukaya yende ya rolo hitwa wajuta etafiti wa etarehi watafiti wajue za bari raka ujumwa ure malanzianu komanda feswali harendo aje komanda feswali hatsodubilwa kandani ilondele daho la hahe ya kanilo yavo wadzima ne masoroda wakomori yaka wenja harma onru wakamrenda zila jokirka wala onru ya waforme hadubilwa bala harolo hitwa wajuta hetare watafiti ahmadagazo iharendo aje ahmadagazo hadubilwa ikoni hajuruhilwa harema risasi za mizinga na mwananya wasa ya rendo edoro harendo edoro havahiziwa henda Arabi Sauditi hende hiyo hata bihono utungu wa muyoni hata zefami ngoensha hormoze stressizo hata ende daraja have haulaya ebada have haulaya wakomori ho jimlifu wa hanse tarehi hiyo kawaja wakaurema konseri oba mshangama wende wasaidie mriarolo hito hamizinga nilefu jarilemu evenge uonde yonde zenche yanje mari hensi za wana hatu maudu wejuha wanjia hari madaraja hamada zinu ngoishe makelele ya rao waishe malanziri ya rao ngejo henda daraja ikesulajima hosoni mwao insha Allah tafauti na wando wajiyokaya ngamwe hensi za wana hanyu nche yambi ngamwe hensi za wana hanyu ni wadezaro waho wakati waju tahe tarehi watafiti waono ndongo hamada zila
amini kwa naparoka na roho njema hosoni mwao, amini kwa naparoka na umakinifu harmaze roho zao shangwa joka jumwa weshele ya ze tabia nziro baba hao yakajumwa zifani. Ibenge usikwa leo sirengesho baha hata njoka utekeleza mina madanda rubanu njoka hanzanzi rongo webanu madera arun tweshele mwanamsho hangu o Fatima mze Saidi kao o mungoni mwana shohangu wa fahari yokaya miujire meifuba abo leo ratsangani harma mbwana hamada zinu rajaraka ujulana na wanasho hatu hamada wanu mrajo ka usubuti mrajira meifuba kami na mwanamsho hangu uliolarenyo aunjo ka ujire meifuba maudu na esaho masiwani nende fumbuni na mbea mwedu ulahe mwanamsho hangu hari maswara fanjema na mahaba ya hanza ensi na marati ya makelele ore ensi heli ya johanza ensi ya komori enshiro amjonjia ni sana ni one kamjoshina ni mumbi sambavi yala makelele ya hahe husu wala walozi wa hatu ikaondo wa roha uende wataheshere waje wanikazi famiza hatu ireo wali ili wala weze hudu vinge ngamjo sana ni tarajamu mbavi ni mumbi sambavi ititoka yabala ledanzilila rito mdanzi zalo wae chala kulihari ngarijo ura ledanzi ya husu ndongo hamada hizo ikadwa vili nirongoze le toifa la Komor harimwa mesaji na nzoni wereye yaho myanshiri yenshio ulaya esafaralo inu ze mouvement ze la greve zare maharme ulaya nisane nionese owo ni wangu husu ndongo hamada zinu amjo tarajamu za habari hizo nisane nivehe mesaji abonga mtwandisa message yo watukufu. Assalamu alaikum. Uskoja na tsindhatsi dubu harma video tishia wanadamu ikao wanjia bala waka tarajamu mirongozi yokaya ngwa tarajamu ari mwana mkomori ngari siwandu wa rewanao neze tambu zinu shauri nome ari daula uondu wa jouzamba ono siwandu rewanao neze tambu zinu ngari profiteo hora lo hitwa hohe mwana nyasi aiman riprofite rirengena kama ila rambeo la sumani na abo selonda hao aringa bu mwana nyasi enda holo asidi. Salamu mwanamsho wangu wa Salma ari ngabo mwanamshenda mwana nyasi enda holo asidi si daula hamanda hao heli wahamba karijajuha rada iliaza nongozi ila karijajuha razamba karijajuha rendaje rijibaze harimaze noza aimani banga ngaramba ola sumani amuniko jawabu au ngani mniko ni jawabu ni wanadamu ikawa ala kulli hali hata wakati nga msikiti hombavi ni wakati niono wanroa madanyi abanga mjomwe jinika arguima ya nozeli inu nizo mwakanizo jana no mwendo mwakanuo jana ne marasi mwaka uyara jana ne heli ya vahama jiwasulisha ne matamkomlo na wala kulli hali wosikitifu wenda mnyoyo kaheni mwanadamu binadamu wa haulio oungonaho ulio uono mirongo za mada yenu katujo ya daza kairi reje ino binadamu hatu ala kulli hali ibenge dusana nje ninke majawabu yokaya ikaleo wananyasi wa Komori wala yabidia virile amani yende utomoe maraia manani yende urohitso maraia yende udhulumu raia yende uoneso cheambi alamambi osoni meraia avokatsuni nkaola raia yabidi yake na marisiza yariye yokava nendo renda nai ngaba njonda na hukumndwa vanune ndo renda nai ngamjofanya ndongo fulani avokatsumnika itiso yokaya raia tsirende nai ala kulli hali evanu bwana nyasi ngamanzao leo ola raia yajua okaya hajora mahakama yaundo warende we maraia nai yalona zaraji za hena mwanadamu fulani ngofikirie mparisa kana mlihela hadangu abo yajua okaya kabati mahakama yajua parwenda mhukumu kweza
kwezi hata kwezi rihabili ya mara ya Komori rangua sinamba muda hukaya heni zajiri gari aminio eza hunda faina sonsi pia rishemeza heze tabia nziro zokaye mri arenda zenozila yani kwa hukuma ukawa tsijoka wasa ajoleziza karja hunda leo runde mbaba olende arenge mwana wa mahaminga viola yamfanya tabia zile sajoka haisi yokawa jiri hukuma nziro zahe wanadamu wafanya faina za habari zile ngamdiwa zao rizungule ula inu kamili si wahenjume rishi ya pari yokaya ngabo mparo yoka wanadamu wende watsanganyihe hezi habari za faina harika ujuhare heya na mtaheze tarehi mtaheze video mwone marasi haturaka uyara marisa ndo mwana kamba na reshelebe hata bamajani tsija Komori sendetu wasilo banu mzaza faina yaliyo mguna muhifadhu mbabanu aliyo dena mbabaha ritsengelea tsili lidumbiyo hosoni mwa mzaya ili rihunde noendini rihunde wandu wajukaya wakena marisiza yoka mwanadamu yatsirende na ibangu jonda mahakama halafu hizo ngamdiwa zao yoka yari ngaritino chendera shemeleziza le toifa yoka mtsirende nai leo ikai ijaze tabia nziro za rendo zinu ngamamba oka yangari nasabisha oka ola asumani hakirambe ola asumani oka lande masoroda wa mbiri leo waibaze voti wa mninka haki hoka wala ndo masoroda warwandu zitwa hasibabu asumani hakirambe asumani nde uliyo harimwe doseila yende ujoze nongozi ila hoka yende udhulumu le taifa la Komori ibenge ikamanadamu ngurongoyo na sane yadotsa yelewa yokaya vanu ngabo joni kwa majawabu yatu karna uja vanuri lapize majawabu yatu karna uja vanuri ipwa rimsise ngarunika just ndezano hizo zombili hokaya jana ebwana ola ya rohi tsomwe na hatu rishemeza zabaraka ushemeza ola hasare ndefa ina hafu karja kanza zihunde faina wavili wasaya ne jama faina sharika hanza lewe mzaze ya zamwana yashinde ya kingiye yokaya lewe ni ujoja handro aliye mwana hitwa shanga mjohunda mahakama nikemaki nikwe mahakama la ngaju nika hukuma emru ya jayan lile mwana zilande mana ho ya hema rasi ya hatu ikaka mjaka elewa mkaba numka uhabi mka urongowa mwehamba roja majakwe jau kamjajue faliki hanyu mwaka tuwa masahonziani mwaka unjiheni mbabanu mweraba hiyo mwekalifie lekati lilo Komori lila mwambaze tabu nziro zilo Komori ulakaka mjaka ujua izo mwaka hamba singabo siwahenjume kangari jua izo ramba urangu bala hatabana de alama yokaya ediratu kena pororilata hukaya ngaritashia ukheri le toifa la Komori ngaritashia ukheri ya mzaze mkomori ya zamana yale mwana henruda shahitsile daraja halele mwana hata hondo mahashenda harolo daraki isonde zembana za hatura nguva la hata vanu rilo jumo habili rilo jumo shemeza rilo jumo ura marasi dovyeshie delikatili wadu maniende arende nai ngarao marasi sajo kavalanga sina dola sajo kasina madhamana waondo abidi weshe marasi ala waishilie era ya Mkomori heli ya tabihao kinyume kwa jajo ishia hokaya waondo wapusa waondo warende nai waondo wapusa we madhalimu wao ili wakajumo timbi Komori yokufuru Komori itoka jumo sijini haiti paro upangao ya waswili daraja jejirani heli ya yeshiho amani na ukweli na mwane hatori nziro ya rihunda ukaya rikahishia uka Dar Salama salamu tonto hangu tonto malana rikahishia ukaya Dar Salama na Kenya hukaya udhulumifu mziro hukaya ni mriaka hunde ha namba hindonko deni haka hungulo mhono ili yavo hemba nruila na nruhindi mafujari wabo wandu wabidi waviri liele toifano wajeni wenda harma nsi ya Dar Salama mba de dhamana
wa dola ulo harmwe dola hiyo wende yabidi avirilie yalele jeshi mpia wahimilie wavirilie maraia no wajani kao ngwase hobo nsijubali wafanya kwa jafanya komoriri karme amaniyo ngamwonao zeno zajiri yukayahula wabonwe majirani wabono o wade abahando aba ngonja ukomori ko ulalo hajaruku ko ujomba nsinzi hakajumo fikiri ndongo katsine mavwara mai yalo harmwe masiwa rasiri lo bonze ro lo masiwane ibenge kweze hata kweze na mjio yokaya umbabana rafaliki banusi wasaya rifalikiri onendo na ukweli harmwe masiwa karjafaliki datani na mswali atokanga tsuja banura manoza kimajakwe yokaba nungarjo banure hamba iliriwanie mrende undrezi siwahenjume karsi yabo ngariwanilia ule toifa la komorilo lieshindo lewe jose namwa na hayake makini yokanga mjomlela maudu ya janlele shasi daraja yokalele mwana hata unre mahakumena mili yarolo hitwa yalele mwana hata ngena mahashenda yarolo hitwa wakeka wakamba alama ya itiso ya daula yokaya ngwajujwa wande wa hukumu marenda nai shawaji reserve yokaya za hukuma za hao ngwafanyilao emrwa siasa hamandaye yabidi yakao bangwa ni hamandaye ngwajwa mfanyiyahe ni tartibu zofanya wamnene nrushitwa hinru nobo rayat joenda hakao bangwa ni yenaye yonde siasa mpia ya tilo harmwe masiwa yanu riwa nao neze tambu ritsojo paroziransi raili ngari hezoze mfia ngari jo himari wane nao riwane nanyi ni maadui wa hensi muhimiliao shevi hakashinu msaidiao ofujari unu ngari jo himari wane nanyi ngari mambiao ngari wanao nanyi hafalsafa ngari wanao nanyi homarengweni bal kaija yokaya rinjia riunza mihono riwane nanyi no ensi ya komori yoyensha amani ngari jo hima riwanie zensi za ensi hatu no bore komori ike harma amani hukayari rimrongozani hata kamtushia banungaramba oje na boka subadili shahenu usiku ensi ya komori ngasingo urejei minammo na kufurumbi evenge yondele jawabu la hangu na kamuhimu nilivehe hoso ni mawandu hamadanuka hapa warenge yokaya ari aimani to ileo wala wandu wa daula selondao sina urejeza zanongo ko uhanizo henu wakati ngwa zambao ngwarengao yokaya na ngabo mwana tolenda atilo asidi na karitu zamba emana ya wasili hizo daraja heli yondabokaya kabati mahakama yokalewe mrende na ingu joka uvenya ukabanungabo mahakama yonde mana ra wasili daraja hamandizo ele ora yangu joka ukamhara horenda nai hadaraja ndini nwabwale wabidi wavirle amani wondu wafanywa zitimbizo wondu warengo na hatu enda watondo wondu warengo wana nyasi we warenda zilimamsi wondu warengo wana nyasi we wabe makaburini hata wendo daraja hata kwatu wabeha harima tartibu yokao wakafaniwa baada sima isilamu shangwa wa roho hito watondo wende wa sisi harima ngama wafikiza hamamru la tsomba izo ala kuli hali izo wende joka hangoka ya wala rahia wala ngujoka uraho renda mananya nae izo ndizo ruwanonizo ngujo mrejezanize roho mwende daraja yokaya mwelewe yokaya ngamanzawe tarehi ya minu nai owinyo mwawanzi harme komorinu ngamuhensi zao wana hanyunche yambi maudu ngamjoka ngwa jomo mbelani duambi ibenge amini sini kama jawabu ya ho andrikao ngwareje hiyo banu heni wakati we hamba mirongo zihamandiyo ili toka ya hamabala zilanozo kaya zirejeze dingoni si wanadamu kao ri amini ruani yema siwa ya hatu heni heli rjoshinda ebenge tika ujani wanike majawabu yukaya mzingara yawa risi hale jua ukaya ombabanu razingara banu karna ule mlejezani ranyi ruwa mrumaoni mwijabanu mwirabisha wakomori ebenge message ya
yabili sana ni veshele toifa la Komori ukaya harimema katirlo na yanu ngasina zaidi ya mwezi wanu wamfikiri au mwezi miili wahabiliwa zela grevu zinu ukaya omwezi rakanu ilendele 31 janvier mfikiri wala wahabiliwa grevu ikao yene harmwe ula kamili yahusu madai yokaya emwanansi uyenshimo nsijuvanu nguyadai ija hata leo zamba uzinu hawa jimla ya heula ya ibadili hunu ndi horifanya ohazi riliwa engarida hiyo nwende ndi tama ya hatu ya maudu kakarsufanya hazi toifa la Komori kwezi hata kwezi tija nimbeshe ni emesajinu yokaya unuo sikari kosa mwenje unuwe magari yatu ngarwarao pare kujajo viramba vanule gari laho lidosa hamabala ngaliviro harma hendeni ngaliviro komandire harma taraja shale gari kaliro aria unu kazi empozatu rizilibao kazi tsonda maboshoni shazonde zirilekizao zenzia zonde ziritinao zemenje zonziani ili favalu msirwasi jo vira banu abo no mubiro bala hatsongwa mundu katsona maboshoni alama yokaya abo omyeshiriyeshio uo rejo ujwarida zaramena rtsole embabinuri lao karso tsarzi jweno za maudu kakarsufanya hazi shaija daraja yokaya leo wakazi wa Ulaya waenshia monsijurano wajua wajuse bendera yoka makrongo risongo makro kutsuri lolea makro kutsuri fikiri ngarijo himari wana nawe hataza nwazinzibadili zekarari werenga inu ngarijo wana nao yondo alama maona yokaya eulaka mili wajimobilize mwanao tsiyono video hapa hatu pari hoe magari hai mapolisi pia achilwa mundu utukivu waona sao daraja yokaya wo eshiwahafilishao tine mashrobo wa mundao leo shiwahafilishao ila nongo hindini de maisha mshinzine tamaya ukatamaya inu nongo nkuyo hokaya mwa tamaya inu mjuma hula bwa Komori tamaya inu mjuma hula bwa Komori ishone shihafilishao le toifalini ebe ngetzikanze message hangu nive harma darajende emanara wasule daraja inu le toifa linu lisufre le toifa linu emishinzi kansi le toifa linu wabaya hatu wakaurengwa imorije waje walele le toifa linu hamvuyu wawafanyilia zehazi za kibinadamu zabidi zifanyiwa hau mvuyu wanadamu wasimbu handoro nsijuvanu demana wasilio daraja heliyo ukaya wanu wa utahaye tamaya shatine masharobo hatafauti ya Komori yokanga amini zanozi jiro Komori zila hawallahi billah ngam amini zanozi jiro Komori zila yoka wala onrobidi wabirile amani ya daula ngwarengao wana hatuwe wanda watondo wejawa wavuriza ngam amini kazi la toifa hamandalinu lijoka ya msankadu wajoka umalani hunu wadhahu yala imana rawasuli yabo ndongwendi doukale toifa la hatu kalitsi ujwe tamaya hayo yabidi itashie kwa tujwa enche ya hao wabidi waitsahenche enche ya rabidiri rieshe Komori ndongwendi uhafiliha namba tamaya ntinti ya duniani ya segondi watsojo kushinda wa henche ya ebengetserenge shobahisho nimbeshe ni okainda zine tsoka ndiyo bwa Komori watsoku furumbi za duniani mtsohone siwa watso tabia nziro za duniani mtsohone siwa omshipanyu baridi hoso ni mwanyu valaze nongo valangaze ndao bamaudu perezida wakiharamu ngujoka uzungulia harmwe dunia heza malizaho yajeiho yajeo rengoni kerali zuizi ili vale hoso ni mwayo jumainsa lekomuma yotama ya mwana
yotamaya ya unono, yotamaya ya humsomwaho mwana haho, yotamaya ya ndongwendeni ala kuli hali. Izo nde zamlezani. Leo ngujoka ujarenge mwana haho, yende ya muhensar mastage. Ya mrume bala ya mreme karavashi bala hata yende daraja. Mahamiraru ya msako yenzahe, bala hoso ni maho bala ila tamaya. Alama yoka yao, bade mwana yende ya mahafanya stage. Ibidia hansi babala. Yafanye mbabiza hazi. Notsa hetamaya. Ya kesuri yoka banunga mina hazi tainu. Yoka amjojua kabano aba ne juha ngamjua nende hazini. Ya kenatama heze fami. No ubinadamu hahe. Hosoni mwanyu. Ngwao we rumilwa. We sekula we latiwa. Bada balabo nyizo ndizo mjozire makoti ba. Ebenge. Eulaya irunrumha. Okaya inutamaya. Deitashiwa ovanu. Maudu waze watu. Maudu rezi hazi. Sharike na uyakini okaya ala kuli hali. Vala ngamjohunda emnari aliyohangu na kotizi harmabonsi juvanu. Ono nende na vumwe na kabula. Shansibaki hata mahaya mtojo shindana dora zenfia huamba mfanyo hazi. Ngena mbe ngamwendo hazini. Ngebidoni rengere treti hangu na mbal kabula. Ili njojo ula zemvuza hangu. Ha amani nilaleni vumwe mbavi ala kuli hali. Shamaudu katila latifu. Shanga mjoka yaki ni kati almuradin solala mahamiraru. Haruma miongo nafanya hazi. Shatila la mahamiraru. Tivumwezi baza hangu. Sikaula zila na atuma ala kuli hali. Ishonde shatonga mmonao. Wanansi waenshio Ulaya wawaswili daraja iheliyo. Ibenge kweza hata kwezi toifa la Komoro. Enyi ngamanzao ndongwendeni harmo hayati ohanyu. Hukaya rijohamba oingulo norenga yecha mababwini shangu tsori hansi amane. Ngulo norirenda malaba yerdieri rahimbu. Ngulo norirenda malaba yerdieri la pizza. Nohula norirenda malaba norenda nrwatso hindu. Ngam amini sajo kalila toifa. Le toifa la hatu kweli hakika lo kalifanisiwa. Walo ache harma hayati wa harma dunia inu. Walo ache harma dunia inu le toifa la Komoro. Esajo kaula mahala hamanda hunu au mahala hundu aji. Ngam amini emaraia wajoka ya waonesa. Otu kivu hao yo kanenda daraja zibadili. Au kakatsu badili. Hajo azirodi ngoni ya saruhenza. Le toifa la Komori. Lirende ha toifa maskini. Le toifa la Komori. Lirende ha toifa ndishe. Le toifa la Komori. Lirende ha toifa lidenzao. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ebenge, izonde zemada za hangu na kamuhimu nzibehebanu nibeshe message le toifa la Komori. He ze evenema zibirao emakatirlo nao yanu. Harimayensi ya Ulaya. Hetama ya itashiwao le toifa linu. Ne heli ya Komori hatu ya balio hata enda alatiwa. Yasilwangamani. Yasiswaro mjumbi. Rituo na daraja ukaya le toifa lilangali heyao. Na wasayo walojumore makoti ukabala le toifa la Komori balangilo ho paradi. Mwenyezi Mungu mononi ngamanzi hawe tarehe imbi hundunia na akhira ngamzijuo ukanga mwana udhulumifu ulio harme masiwa kamtuzi habilizi badili shanga njumozire makoti Mwenyezi Mungu mononi. Suala la vili na liviria banu duana nyasikao ngwarengao ze bahti wehe harma ze media we hansi tarehe imbi harmwana hao hazanongo wazambao leze bahati yukaya ibidi warenge bahati wailekeza wahanze lekeza nzia wanahao wajawabire shango halao wanahao ziba wakejumo la viraziba no lala majaya na mauni ono ala kuli hali ija daraja tivirilia yokaya emananyasi ya holo ya sidi
ola raia mkomori arenda nai ola raia mkomori enda ya mrenda nai awa ujwa para wala warema ole kotile o mhisiyo kaya wala ndema ndo waungwana wa hekomori wambe na mjendazi bwana arenda mwananya uonai ili aunda hukuma haya sharangu ujwa okaya yotsi ndo mfana nao warema ole koti haki ukausaze bali uriremeye siri habilio ze tabunziro zinu uriremeze balizo udorambi okaya vanuka mjahabili ola holo ya sidi yo ndongo mbili tafauti okawora yarenda nayi woi aimani woi arolo hitwa no wanadamu abidi wabirle amani ala kuli hali ishonde shapusa ola enda ola ya sidi vingaba tunika jawabu awuti mninka ni jawabu nyimhawa harumaze media zenu mfikirwa vanu izano ngoma mbao zilando ngoyo kangizo na mshinzi alor kan arjom ninkani majawabu yalingana ne masuala hanyo wala kuli hali emana wasule daraja hiyo mwananyamru ya judubia mwananyamhola ya sidi mwananyamru ya judubia mahala ya tonzo ya mundu dabokaya wala wabidi wavirile amani wondo warenda woele toifa la Komori zenu warenge watondoa ranyangu joka urahorenda na hichi kanga wena urasi wa urakurea emadhalimu wao wamboka ya mdunzu msamsise Komori nuwa mjumbi yo suala nalibira yabo nansizirejeze hata hale suala la mwisonjo utekeleza harmaza habari zenu duka ya mwanamsho hangu wa fahari Fatima Mzee Saidi nguna mle pezao muri ukemle dainu wanazuanana zefami inshallah hana madai hahe na mashemeza yahe ukaya yele ani ishamra mnyonyi dele toifa nande susi yaho wananyasi mazuki watu walozi wahensia Komori samahani walozi okaya ngwarengori skin zero watsina mna GPS ngwarengori skin zero watsina hata mba mwenje gandile lataya ya mrashi walibalia usihamaze wende walowe wahunde irewa joto wa Komori za hudu wandu hamende wao warofunvu kuyu harimwa Komori hatu sha wandu wao ngwa dhulumi hao daraja ukaya nge wasilo daraja ngwa fanyoza habari hizo wende harimwa emalozi hao warejei na hindu ngwa wafanyoza za avanturizo wende harimwa emalozi hao wende waroro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun iwasuli daraja yokaya mwanama Muhammad kabanu ngaranzo banur jabanu dora na mahiyo karadhi msido jabanu mwetoza Komori no adabu ala kulli hal imjo sinya kontranyina ema Amerika ngodio zoka ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ono hapara Katari ya fanye yotsi tabiri shezono mwazio na mkauja mzikadamiza baula Sambi ke abole ngo mjoka uja mwambe ukaya msinyi kontranyina ama Amerika tsuji Putin nsujwa ndovi besha mde muhindi na mfanye kontra nyina ekandami ono yokena tsino ijuka badili ndongoyo oka uwandu ndanye ebenge samahani ebenge mwanamsho hangu hana ledanzi hilo okaya yaureya okaya wananyasi walozi ngwa balia uzeta za mrashi wasizao onda huvi ni ho maze wasimaze wende warenge shahula na ireo washirejeza wajange kirio wawaswili ngekiro kwa waswili shahini wakati watu waswili kujaparo ishi yakaya wajuha wabirilizi wahe bahari ya hatu wende daraja wambengo wabirilia wataho walozi wa hatu uwalozi wa hatu wafahari wa hatu watukufu wa hatu waujihanda he mafura hao waujirema wajitine mafura
wajireme wajitaha wao warejei eni yaumba rejei eni yatumba rejei alhamdulillah ndentsunku ilo danzio kai mwana msho hatu hanilo heni wakati ngujwa vanu yalishemeza leo utanza njeni renge vangu ni mumbise rike wadzima damina yarele danzi ula ndele danzi hunu nikenda mina ili reshele wanru hamanda wala hoka wala ngona danzi la heko mwa mnudini javanu ni weveshe walozi risala yoka kamtsura hojua mdunge hiza na taya mrashi msihemaze mwende mwatsahereo mjamtowe hudu wa komori nga mtsingo ujiserve ya wanyi kabati hata dhamana yu ambaola hajimiliki harima daraja yokaya olande uvirilio emalozi olande uvirilio ledima olande uvirilio ndongo toka yonti yokaya yedo kana susi hanyu ekaya kamjarora nganyi yavo kwa jamba kamroro kejajo wakati yokaya wanyi nga mjushinda mfanye mabadiliho yao hata siho njumerjo kadoju mora zenda sizinu ngario nao juzi wate wa walozi wa hili mtu amini yoka hata waoneha ijo wakati yokaya nywananyesi walozi na mrenge za dhamana za hanyu mjeshelebe vanu hata rjoka hunu rido sikitiha zero za hanyu ndezila wao etama yahe mwene mkomorabo ngereje yodi ngoni hokaya wonde abaki ya ulinde wende maze urejei ala kuli hali ledanzila hatu ngari mweshele yaoni heni wakati reshi ya kabwata wa mlozi mlozi wari jua ukaya wala kabonaka ujuha mru yangwa dhamana wa dola dhamana yangwa kaya ngena wa idara fulani yokaya olangu milikie owalozi yokaya jwene mbiyo yambe ngondo yatsahe mlozi yangwa hata hawa sha nga mtsingo ujiserve ya wanye evenge mana msho hangu Fatima mzee Saidi wantsika huja ni uhimilie nutie ngazi ili ele danzila hao lirao hisi yokaya siwana mahao vanu ngari yonawe malanzi hao leo rijari usaidie rishemeze mbavi noeshelea wananyasi etama yahe komori yokanyinde mtoa wa komori zahudu wananyasi walozi kejaji wakati yokaya nyonti pia mwahunde daraja yokaya mwajusa mkonsi wa kihanyu yoshinda mwabirilia daraja zinji harimanroza heliyo sonsi pia hini mria kama kinimbavi ala kuli hali wananyesi walozi heni wakati nga mwendo mwerora wananyesi walozi heni wakati nga mwendo mrejei yotsi tamaya hoka yotsi security nyondo mrohao samaza basina hata GPS yotsi tamaya hoka yotsi security nyondo mrohao usihamaze mwende mroro ala kuli hali ngono enrege ya aviation raoneza habari za ihunda yatso chalamu ekoni hatu weko juu hatu ratu shindani maiti nimba rozi toka uyonsi kwa jwamba nyandu mpasha ongala wala kuli hali yondrege yonde idungwao ni ondu ambangwa ngwa itundao yonge idungwao ni ondu alo waju yabo idungao heli ya jwane heli konsiyo koya johamba ni ondu mtso udungwa na mbarongozi ngamwenda umlo haba heza telefoni za hanyu mbala uza telefoni ulandu indekao mwenje ila ndekao ndongo itonga mdotunda mwangalia elera eni wakati mjorora karna ushindari mlokalizeni ala kuli hali ebenge ekejajo wakati zano zinu razamba hamsinadi raelewa rao suli daraja yokaya emalanziri ya rao henu siku yanu rajonda daraja yokaya radosula jembavi ebenge hata mpaka davo izondeze mada na kauzi rongoa usiku wa leo ngunari kusudi kheri na ukweli harimwema siwa hatu aranze kwa mwari ha ukweli shariti anze ha uchwai bando rjo shindar na lisada. Wassalamu alaikum.